دنافا دمین داویه ده یک جنوچین کو هری زیده باشری کو هری زیده ناوی واند ناوا نوچان ده درباز دبه همام دکاریم بیجین پارێزگەها دۆهۆکیە ji ber ku bi taybet piştî meha dawiya hezîranê û destpêka meha tîrmehê rojan e dewleta Tirkiya qirker sewqiyetên xwe yên leşkeriyên li van herêman pêk tênin li ev nûça me ne têkildarî sewqiyetên dewleta Tirkiya dagirkerin têkildarî çetên wên Daişê yên bi hevkariya pedekê li xaka Başûrê Kurdistanê û bi taybet li herêma parêzgeha dihokê bi cih dikine herî dawiyê vê carê çavdêriya Sûriya mafê mirovan ji ragihand ku 400 çeteyên dewleta Tirkiye li Sûriyeyê perwerde kirine birine li herêma berwara û bi taybet ya herêma parêzgeha dihokê ya Başûrê Kurdistanê bi cih kirine bi hevkariya pedekê her wiha çavdêrî ev agahî ji li ser wê yekê zêde kir niha dewleta Tirkiye ji bo çeteyên xwe yên ku dişîne Nîjerê yên ku dişîne Libya yên ku dişant Azerbaycanê بقاسي 1500 دلار دست نشان کربو لی جبو ین کل دیش گریلین آزادی کردستان شر بکجی اف نرخ پری کود دا وانجیم دو قاد زیده کریه او تبی وی کش خو روزانه جی سوقاتین داگر کریا دولت ترکیه سر خاکا باشور کردستان دوام دکه نتنی آگاهی کردن جه کو اوجی ناوندا بلگه کرنا بن پیکران آل سوریه جی با اوای که برفرهی تکلداری وکن وچک پاروکر کوم دولت ترکیه بیتری 300 چته داعشی لسر خاکا پارێزگەها دۆک یا باشووری کوردستانê bi cih kiriye.